Prihajam iz Zasavja, sem Jožica Lokošek, pač kmetica od jutra do večera. Moj vsak dan je kar pester, od jutra do večera ne zmanjka, ampak sami si krojimo. Če smo bolj zdravi, več naredimo, če smo manj, pač pustimo nekaj za naslednji dan, dela pa ne zmanjka. Prvi vtis je, ne morem verjeti, da je to tono, ne morem verjeti. Jaz sem pač kmetica in navajena sem delati, ne pa govoriti, da mi je prav težko delati izjave, ampak fenomenalno, da rečem.